دمو چاقه بخیر بن گنی ملت ما هجاو دلال اما به برنامه کی تایبت پیش آوابن به برنامه کی تایبت جبشیه کی برنامه دشمن کوکا خوا گلو چما ما گو دشمن کوکا خوا گوتنه دشمن کوکی گوتنه کی می کفنه گوتنه کی می بابو کالایا لی واتا خواز بهارم هر یک جوا زانه لی اما ام بسبجن چما ما گوتیه کسین کو دشمن دست ویکری خوینا پیشنگ فرماندار و ملت ویدا ام شویرت بجن دشمن کوکا خوا لو ماجی مناوه برنامه خو کریه دشمن کوکا دشمن کوکا کینه ام دوان باشا دجواره بجن چاو بونه دشمن کوکا خوا ام جواره بجن بله دوان سالن در باز بویدا گلی ملت من هجا وک ودیتی بدهان پیشنگ فرماندار شروان و هر سویل ده ایریشن به بخته ده شهید بو همجی ده ایریشن دولتا ترکا داگر کرده همجی ایریشن به بخته لسر جواکاما گلو چاوا فیریش بکت هاتن گلک فرماندار وکا پیشنگ وکا مام زکی شنگالی اروها جنرال فرماندار زرده شنگالی سعید حسن سعید فرماندار هروها فرماندار دشوار فقیر و هری تالیجی آزاد قیرانی و بدهان شروان و سویل دنا واشنگالی دبون هدف دولت ترک لی چاوایه کی لپشتاوان بو کی جهدای کی مکان و زمان دای حتی کو اف ایریش ببین تماشاوان هجا دوان سالن در باز بوده اجازه تری پنجی جاری بالا فرن کشفه شنگالی دایا اجازه ترین صد جاری بالا فرن شر د جغرافیا شنگالی دایا بله که جهدانه که جی بیره بوی هاریکار بگومان امشوره بیشن که بوی جلاد و قصاب ملت خواه مشوره بیشن که بوی خوین مجه ملت خواه مشوره بیشن بینرین هجا بریه که ام در باسی کوریا بشایه که بین دوسیا که مشوره آماده گریه درباره شرین تایبتی لسر وجواکی درباره قتل و فرمان هاده سر وجواکی ام پکره و دوسیا گهدار کن دو رجی امه وگرنه کورای برنامه خود به هزاران سالانه کشور فرمانی لسر سر ازیان هر لبایه هر جاری دولت آنجی دستلات دارک وی شوری دیگرین دستی خواه و لسر سر جواکا ازدی دیگرینن لهمبری فرمان آنجی جواکا ازدی و ازایتی به هزاران سالانه لدشت و چیا لگوند و باشاران لبرخواد ده ام دکارن ببیشن که دیروکه ده برخوادانا هری دم دریش آل همبری فرمان تالان و قرقرنه برخوادانا جواکا ازدیه ریبر آپو گوتو بو برخوادانا ازدیان و چیای شنگالی 5000 سالن بردوام که جواکا ازدی 5000 سالن لهمبری دولت و دستلاتداری لبرخواد دن جواکا ازدی جدشتا ویران شاری حیاتیای زاگروسان جدشتا نینووای حیاتیای شنگالی لهر در و هر دمی لبرخوادایه دراستی ده چند ازاتیه چند که مزن آبرخوادانیه لهمبری و خطا برخوادانی دجمنین ازاتیه جی هر خواستنه خطا ایخانت و هفکاری به پیش بخن وکی پی وکی بریان ده بشه کرمی داری نجداری به دار پوچ نابه دجمنین ازاتیه جی جبو خطا برخوادانی بشکنین جواکای زی جهو بلا بکن و جاری هولدان که جناوا جواکی هن کسان بکشی ناوا تورا خویا ایخانتی و وان بکن دجمنه کوکاوان به طایبتی پدکه و مالباتا بارزانی به هاتنا خویا شنگالی ره جبو ازاتی و شنگال تنب به چیش دستی وان هات کرن لعالیه کی ریل بر فرمانا رش 2014 وکرن لیدما دیتن جواکا ازدی دست بیرو باوریا خواه دست چیای شنگالی پیروز برناده و جاری به فرمانا سپی یعنی به شر طایبت ایریشی سر جواکا ازدی کرن ج فرمانا 2014 حیارو جامعه ایرو جبو اراده جواکا ازدی و یا شنگالی بشکینن استخباراتا پدکیا بناوه پاراستن به هفکاری میتا دولتا ترک لهمبری پیشنگ جواکا ازدین وکه مامزکی زردشت شنگالی دجوار فقیر و گلک پیشنگندن ایریشن ببخت پیش خستن کدنا وان ایریشانده شوپین ایخانت ایجی هبون وکی تیزانین پشتی رژیم صدام حسین هوشیا شنگال ج سال 2005 حیا 2014 دبن دستلاتاری پدکه و مالباتا بارزانی ده بو
li Şengalê êrişên şerê taybet, siyaseta qirkina çandî û hewlanên pêşxistina hevkarî û xiyanetê jî bi PDK re dest pê dike. PDK di nava van salan de hewl da civaka Êzidî duwarê civakî, siyasî û aborî de bi xwe ve girê bide, hê zamana cewherî bihelîne, wan ji bîr û baweriya wan dûr bixe, civaka Êzidî ji ax û çandinê qut bike, li şûna tiştên pîroz çavên civaka Êzidî bibe ser tiştên maddî, berê civaka Êzidî bide Ewropayê. Lê rûxmê hemû zor û zextan jî PDK nekarîbû civaka Êzidî û Şengalê bi giştî bixebin desthilatariya xwe. Ji ber ku civaka Êzidî xwe teslîmî PDK nekir û ji wan re nebû xulam, PDK biryar da ku bi şîrîkê fermana mezin a 2004 Fermana 2004 planekê qirêj a navnê Teweyî bû ku wê bi destê Daişê pêk bihata. PDK û Dewleta Tirk jî ji bo ev ferman bi ser bikeve, bi her awayî rê li ber vê fermanê vekirin, bi Daişê re plan û peyman çêkirin. PDK li şûna ku berka xwe rabe û parastina Şengalê bike, destanî ser çek û cebelxaneya gel ku nikaribin parastina xwe bikin. Rê li ber êziyan girt, da ku xwe nikaribin biginin ciyên ewle, rê li ber gerilayan girtibû ku negînin hawara Şengalê. Civaka Êzidî ji vê îxaneta PDK re got îxaneta mezin. İxanet mezin bû, lê rêber Abdullah Öcalan jî gotibû, beriya her tiştî erkeke mirovahiyê ye ku civaka Êzidî li ser erdnîgariya xwe hebûna xwe berdewam bike. Bi banga rêber Abdullah Öcalan re gerileyên PKK xwe gihandibûn çiyayê Şengalê. Bi berxwedaneke mezin Şengal hate parastin û rizgar kirin. Fermana li ser serê Êzidiyan wiha hate şikandin. Lê di serî de PDK û Dewleta Tirk dijminên ezatiyê dest ji êrişên li ser Şengalê bernedan. Di sala 2017 de êrişeke nû li ser Şengalê dan dest pê kirin. Di vê salê de PDK ji bo pergala rêveberiya Xweser bişkîne êrişî Xanesorê kir. Lê berxwedana gelê Xanesorê rê li ber vê êrişê girt û PDK bi ser neket. PDK piştî referanduma 25 îlona 2017 careke din ji Şengalê reviya. Vê carê Dewleta Tirk dest bi êrişên hewayê kir. Di 25 Nîsana 2017 de Dewleta Tirk careyekem bi balafirên şer êrişî Şengalê kir. Ji 2017 heya 2020 Dewleta Tirk zêdetirî 20 êrişên hewayî li ser Şengalê kir. Di van êrişan de Mam Zekî û Zerdest Şengalî jî di nav de pêşengên civaka Êzidî bi îxanet û bêbextiyê şehîd ketin. Ev hemû êriş bi hevkariya PDK dihatin kirin. PDK derheqê pêşengên civaka Êzidî de agahî didan Dewleta Tirk, pêşengên civaka Êzidî dikir hedef û Dewleta Tirk jî lê dida. Dewleta Tirk dest bi êrişên li ser pêşengên civaka Êzidî kiribû, da ku xebatên avakina Şengala Xweser û azad bişkîne. Êrişên hewayîyên Dewleta Tirk a bi hevkariya PDK jî têrî şikandina îradeya Şengalê nekir. Ji ber vê rastiyê Dewleta Tirk û PDK amadekariya plansaziyeke nû ya êrişan kiribûn û bi hevkariya hikûmeta Kazimî di nehê cotma 2020 de peymanek mor kirin. Civaka Êzidî ji roja destpêkê ve peymana nehê cotmeyê red kir, weke fermana nû binav kir û dest bi têkoşîneke bê naber kir. Belê me pêkire dosya guhdar kir ka wedît ev piştî van sala ye. Beriya niha bi hezarên sala êriş, ferman û talan hatiye ser vê civakî. We welatê xalta jî bêr nekiriye gelî milletê me hêja. We inficarat el-Ezr û Sîbayê jî bêr nekiriye. We fermana sê heşta sala 2014 jî bêr nekiriye. Lê ev qas ferman û tofan û talan bête ser civakeka weka ama. Gelo çawa hatiye wê derece ku dişmenê me bi destê hineka ji me fermandar û pêşengê me bikê hedef û şehîd bikê. Heger ev hemû ferman û talan û malwêran me dîtiye çawa em têne vê derece ka bibînin divê hecêbê. Me got di van salên derbasbî de gelek fermandar û pêşengên Êzidî hatine hedefgirtin û şehîd bûn. Gelek qehreman. Lê pirseka serê her kesî de bû. Çawa têne vê hastê û şehîd dibin? Nê yek û di du û sê û çar û pênc. Lê şebekên istixbaratî hatibûne avakirin. Şebekên girêdayî mît û parastinê hatibûne avakirin. Ev demeka dirêj bû. Yekîneyê berxwedana Şengaleyê beşe di nava lif û tevgerê de bû.
داکو وان شبکه ناز بکن داکو کسین بوینه دشمنه کوکا خو ناز بکن یکینین تایبت نیه بشه اپراسیون کاتول هلدان شهیده دست بگیر و ده انجام ده بشک شبکه گریدای میتو پاراستنا ترکیه هاته گرتن و احتراف کرن کو دستی وان لخوینا فرماندار و پیشنگین ازده و بدهان ایریش داین سر سازی و دزگهین شنگالی که ام بکر لوی اپراسیون بنرن که چاوا بریوچو و انجاماوی بوچ بله ملت مهجا و که ودیت مگو یکنین تایبت نیه بشه اپراسیون که طول هلدان شهید الدار خست بو بشک جه شبکه گریدای میتو پاراستنی هاتا گرتن جوان شبکه ده کسی که احتراف ونه دستی وان دخوینا فرماندار و پیشنگین ازدی ده و گلک ایریش داین سر جوعکه ازدی هروها دشمن کوکا خواه ساعت و سلاح هندنا باب شبکه ده احترافونا خواه مکر هاتنا دستی وان دخوینا فرماندار و پیشنگین ازده امین ها بری خودنی تکها چاوا ifade خود چدن بحثا چدکن چه داینه و چاوا به میتو پاراستنی را کار کرنه ناوهم سعد جاسم براده از گنده خانه سوری ما سال 1999 از هات مثل دنیاش خانه سوری هم خانه سوری ام اصلی خم شاركين اللقب ما عالدخي ام عشيرة عالدخي عينا وقت فرماني ام رافين ام چون عالي كردستان اد سيميلي
حتى كمثلا خانة سوري ونبرن أم الويدري بني زنقا شش مهام الويدري بشتي كخانة سوري وبرين أم بقريانا خانة سوري 2016 بابیم تلفنا مکر جاسم تلفنا مکر گو داغا تاگا لگه نساغا گو قد حادبا مال مگود باشا اسحاد مال بابیم وان استسلیمی قدر پیکرم قدر پی وسابیره فیسبوک ام دراب بنیته و فوجا بنیته اتام تسلیمت کا استسلیم کریم اسمه هاگین دستی وان داوم وانش مروود گو تی سر رگا غلطی گو میدونی سر رگا راست گو تم مرا بشغله گو تی سام گو میتا بردن گو نیواد دم حاسم حالا گو جاگی وره ویدری پشتینگی نافش مخصنی حوالا من ناف مثلا کل تنزانی وگا نافی من لهنگم نافی سازانی مهنگ نافی سازانی پشتیوی اسحاتم اسایشه مدامه خل اسایشه کر هر زیت دامه من اسایشه عالی سن نیبو هر نافیم بو نافی ساعت بانی متکرن نافی من نگوهارت من اسایشه ده 2020 وصل 2020 احمد اسناس كرم البرشي بالقاسم منو احمد يقودو ناس كرم ناوم سلاح برجسها سلاح برج سليمانة أسخل كي خانة سوري ما خانة كفن أزي كشنايمة بس الآل دخيمة تقريبا 2019 وأس تبليبو حتى 2021 از این ناف کاری ریخستنی دوم کاری راگهاندنی کاری راگهاندنا گشتی ساعت بری که از پشتی گوش کدیمه نف کاری ریخستنی ده تقریبا دور 6 ماه من ناس کرد 2019 تقریبا 6 ماهش 2019 چوبون مهنگی سعن ناس کرد هاتا خانه کبن عائلته خوانیه ویدری احمد نصر الدين او خلق خانه سوريا وي منو يكود برشي بالقاسم ديت وسا سلام المقرز ناس كرم بشتي مخوص قدام ام تشونا سيديوان تيركا تشوكان مخوص قو ازدو بيغرشنيتي ازو بيغرا مقسمه كامل يعني تقريبا سالة كامل بيغرا تشونا سيدي تشوكان وسا حوالتي مدا منو يوسا قدو ناس كرم بايزات 2020 احمد تلفنا مكر هزين معلوم او سليمان تلفنا مكر قدام قلت انا بشغلي مقدم قام بس بشغلي مقابل بقيم بس برا عامل تيجي تشجيم شغلينه قدام قلت قدرت بشغلي ورا سليمانيه اسروجاتي بيرش ما سليمانيه قدام قلت تلفت بشغلي تلفت تدرابو بي مقوم باقي بشغلك مثلا او مقدم قلت مرة شغلي مقدم بلا غمنينا قلت موقع عاش مرشيني خارج الراي ممكن موبايل سداني سر ميزي من رشتيون الحديقة كش سليماني من رشتيون موبايل داني سر ميزي قلت وسا خارج شيني وسا موقع شيني اس سر رجال بابو سر رجال باخو علماندم بس إبارة برم مالا خو نباندم وقت قوي مشينا مال 10000 دام شام مال قلت شمرا موقع عاشيني بشتي كاس هادم مال تلفونا مكر قلت تسا بس تلفونيرا قلت بوسا تسا علمان تلفونيرا دست بکی از او ساعت گرگ بگید خوشون از او ساعت بگره ادگریان پشتی هنگی از او جارگه بترم بیده جارگه دوا ام چونه سیده چوکا مدید وسا تصویر جم مجلس بلدیه را گرتن پشتی هنگی اش بلدیه اش مجلس سردشت را گرتن عفو و پشتی هنگیش بلدیه جی را گرتن قلت شما وسات کی گو شغل میجی هن پشتی و گودم مگو باقی که اتکاربی ام یکی خورد شغلینن پشتی و موقع گو باقی ام کارم یکی خورد بشغلینن مگوت کی گو پاره سلاح مثلا حواله تا نیزینگا مگوت باله گود که باقی سلاح خورد شغلینن مگوت باشا مثلا ازو سلاح پیرون تن پیدا الخانه سوره مگوت سلاح مگو که احمد وساقوتم گو وسات دیوان استابیجته موقع مثلا موقع قرتن سلاح قدام قوتشي موقع عقرم قلت نجبت تعرين ندم قوش حوالي علينا عيني بيجي قلت سلاح مقو أفبيف مقو موقعوش حوالي علينا نجبت تعرين ندم عن موقع خارج عقرم سلاح قد باشا مقدم قد كاري جاري مبقى جاوي جارنا سورة قرتن نوبري وجارنا موقع دا مو سورة قرتن سيشار رجع موسى معلومات دو بشتينجا مرابو پشتی هنگی تقریبا دور 10 روزه بس چهارشنبه تنیز بالادو گفتم گوشتشنا گنده کرکه از او چونا گنده کرکهش بر بس وران حتی
نزیکی گوند بوون سەوران پشتێکە مشوەر ژیڤە هاتین دیسا سەوران وەختی ئەمەش گوندێکەرکێ بەگەڕیاین مەرزێگە هەواڵە داپیمە نەداپیمە ئەوژی سەر شاعێرەت هات مۆبایلە سەعات ژی بروم کرا جێ مسجلێ و مسجلی سەر کرد مگۆتە سەعات مگۆ تەمامە ئەز و سەعات مەشیان سەعات لێ دەرێ گوتە مگۆ ئەز بە تریارە کار دەکەم مگوتم گۆ چەندێت شغلن گۆ $200 $200,000 هەدا $300,000 گۆ مدنەتە مگوتم گۆ باشە تەمام پشتیگەم بەگەڕیاین ئیڤاری سەعات هاتە ماڵەمە سەعات هاتە ماڵەمە گۆزتە بێگێرە بەیبینم من نزانی هەگا ئەحمەدە ئەسپیرە بەیفتم گۆ بەست جیاشینی مەوقعاشینی و تەسویرەگە وێ ئەحمەد گۆدەمێ و گۆ تتەغا بەری تشتێ خۆ سەعات ڕەشینی تشتێ خۆش مرە ناشینی و گۆ هەچی دەراگەتە نکارەوی چێتێژی گۆ سەعادی دەبێت پشتی مسلح بلیێ درێ وساب ئەحمەدرە پێست ینی تقریبا نزیکا باعث خلاص بوقت مسلح بلیێ درێ مسلح بلیێ درێ ئەحمەد مسلح رە پێست گوتە سەلاح گوتێ مرە شغلی ڕۆژا بەریەوسا هەتا شغلستان نەکردم برن دیسکۆ و نادیا و گازنیان روانستان گێران و درابە و خراکرۆ کرد دوراب سەلاح رە پێست گوتە سەلاح گوتێ مرە شغلی گوتێش مرە موقعە و تشتێت هەواڵە گۆ هەواڵێتە ناسدکی گوێت زانبی مەسوولە گوێت زانبی شغڵی جهد مثلا چەند جهد مەزنوان گوتە سوورد و شتێژ مرەشین و معلوماتێ دوی سەلاح گوتە بلا غەم نینە گوتە سەلاح گوتە ترگایرە شغلم وی هەنگێدە گوتە سەلاح گوتە ترگایرە شغلم گۆ ناوێ مێ گۆ حەجیە و گۆ ناوێ سەعات سەلمانە و گۆ بێ ناوێ دەگنە دلشێر ناوێ سەلاح کردنە دلشێر پشتیکە ئەحمەد گوتێ سەلاح هەپەی گوتێ ترگیانە شغلم نەهێلا سەلاح پەی باخۆ مەسەن جواب باخۆ بدە بژێ ئایانە گوتەمە گۆڕابن ئیڤاری پیسا مەسەن برن دیسکۆ و نادیان مەڤەخوار پشتی مەڤەخواری گوتە سەلاح ئیڤاریدە گوتە سەلاح گوتە گۆ چی گۆ جواباتە چ بوو گوتێ مرە شغلیە نا سەلاح گوتێ گۆ گوتێ تەرە شغلم بەلێ وەدیت کو چاوە احتراف بوون کەنگێ پاراستن و میتێ گیرانی دایە ئاڤاکردنا شەبەکە استخباراتی سەر زارۆکن ێزدیە کەنگێ لێژە سەعات ساڵا 2015 پاراستن ویت گرێ و ژێت خوازێک و ببێتە دشمنێ کۆکاخوا ئاگەهی لەسەر کەسێن کو دناوە یە بەشێدە بدێ کەسێن کو دناوە دەستگە و سازین ڕێبەبەریا خۆ سەر بدێ لێ پشتی سێی ئادارە ساڵا 2017 ئێریشێن پێشمەرگی هەرێما کوردستانی لەسەر خانە سۆرێ بسەر نەکەتنە هەروها لە 17 ئۆکتۆبرە ساڵا 2017 کو تەمامی هەموو مادە 140 بەردانە دەستێ وانجە شنگالی قوت بووە گیرانی دانە ئاڤاکردنا شەبەکەین استخباراتی ji zarokên êzdiya şebeke çêkirine û sekarkirine kawa dê saet çawa ihtiraf bû çawa wan nas dike çawa beşdarî wan kara dibê çawa tê texapandin saet me got 2015 ji parastina herêmê dest pê kiriye lê di payîza sala 2020 de Ehmed dibête tewasilê navbera Saet û Mîtê di rojeka pîroza Cimayê de ji Saet dixwaze dibêje tê me re kar bikî lê Saet vedixwîne başûrê Kurdistanê bêje tê werî wê derê Saet çawa Saet dixapîne Ehmed Saet dibête cihên herî pîs bête dîskoa dibête cihê meşrûbê dibête melhan cihê ku her pîsî tê de heyî piştî ku ji çanda wî ji êzdiyata wî dertêxê wî wextî Saet biryar dibêje temam ez ê bi te re kar kim bi heman demê heman şêwazê ku Ehmed Saet xapandî Selah tê te xapandin ew jî dibête dişminê kogaxwe ka binêrin wê karê destpêkê çi dine pêşî wê çi karê bikin ka li îfadeyên wan binêr جارە هەرە بەری کە معلومات شاندی گۆ جیێ خۆ بشینە جیێ ڕاگەهاندنا گشتی من جیێ وێ مووقعێ و سوورەتا وێ مشاندن گۆدەم گوتە چ شغڵی وردەتکی مگوتێ مگۆ ئەس وەردە مگۆست پێشکەشوانیت کەم و مگۆست کارێ مۆنتاجت کەم
ومگوز سر کامیراجی چکنم هەڤال براهیم گۆتەم گۆ سوورەتێکی ویشمارە بشینم سوورەتێکی ویشان و گۆتەم گۆ چه شغلی الوردەتگە مگوتێ مگۆل وردە مگۆل سەر ستێر تیوی مگۆ چەکنێ مگۆ ستێر تیوی ڕە شغلێ گۆتەم گۆ چەکێ دەرێ و ناچەکێ دەرێ مگوتێ مگۆ چەند ماشا جوینە هەمووگە گۆتەم گۆ مالاوێر کێ دەرێ مگۆ مالاوێر خانە سۆرەیە گۆتەم گۆ کیدی تێدە ڕاگەهاندنێ مگوتێ مگۆ حەسۆ تێدە ڕاگەهاندنێ مگۆ تێ بەرنامجێکی تقدمینێ مگۆ بەرنامە قبو دیرۆک مگۆوی تقدمینێ مگۆ ئەم چەند ژێرە چاورینن گۆ چ دەرەن پێی لەلبالە مگوتێ مگۆ مەرجێگە لەبالە گۆ سوورەتێکی ویشمارە بشینم سوورەتێکی وێ ژێرەشان گۆ کی سایقێ ویە مگوتێ مگۆ سایقێکی وینینە گۆ سوورەتێکی حەسۆش مارە بشینە و ڕەقمە تێلەفۆناوی سوورەتێکی وی و ڕەقمە تێلەفۆناوی ژێرەشان گوتم گو هر موقع اسایشش مرا بشینه نقطه خانه سوره اسایشه موقع سوره جرشان گوتم گو کی دیده و کی مسئولیه ویا ما گو چند دیدینه گوتم گو میزان چند دیدینه گو مسئولیه ما مسئولیه وقتی گو هوال حازمه و ناست کرد ما گوتم ما گو مسئولیه همه هوال حازمه بس مسئولیه نقطه ما ناست نکرد مسئولیت موقع جرشاندن گوتم گو موقعی دیش مرا بشینه ما چون موقع مجلس خانه سوره جرشان و صورت گوتم گو کی دیده مگو هوال برکاتی فقیه اوش کرسیا گوتم گو صورت و رقمش مردوین ما صورت و رقم جرشاندن گوتم گو چند دیده شغلی ما گوتم ما گو مثلا هری بیتره جماعتی ما ازدیاد دیده شغلی ما برکاز نیده ناسد کرد رقم و صورتی جرشاندن دورا گوتم گو هرم گو موقعی دیش مربشین موقع مرکز اسایش مجرشان آخانه سوره مجرشان گوتم گو موقع صورته موقع صورت جرشان گوتم گو کت زامبی چند دیدینه گوتم گو نظام چند دیدینه گو مسئوله وی ما گوتم هوال حازمه و شیخ حسین ما گوتم اول صورت هوال حازم سر فیسبوکان برای بونو خوش صورتش خورا بربون گوتم گو رقم کم کان پیدا کن ما رقم شیخ حسین ما پیدا کن ما شیخ حازم پیدا نکردم ما شیخ حسین جرشان هر روز گوتم گو سه موقع لازم هیچ تا سه موقع عنش مره بشینن بله وديت وشوا سر كسا شغلينا شوا ناف شوا رقمين وان شوا جي هو موقع دانيتي اف خريطة كون بين خريطة باجر الشنغالية لي ساعات تايبت شوية با أحمد حتى كو بعلمينه بخريطة شوا تصوير موقع و بفي شواز جارة بشيني ببينن و بشتي وي چاوا هيدي كارت مدرسة جارة بديه فيدري بس از نزانم كيتي ده و چه باكيز نزانم بس دسة جارة بديه فيدري توسا بنفيسه و حجرة بشين اول باخو حسر راس كم بس ما فاندرا بس نزانم اكيد كيلي فيدري ده اشتاكي دي بس ورا بشينيم يا هاو بس افن تمام حتى مجهز فان وكم وزيب حاجي ربي دورا زيب بشماته باشا زو شوية خلاص باش شافين بس شغل كزو جوابي بنام مش برزيب شغلهم دا عزيزو شوية خلاص حتى 5 دقيقة زين بشما باش حتى ما 5 دقيقة زين بشما تشمر اللي لعبوا ثانية بمجلسات شنغالة ونقطة سورة سر مشترى وبشاندي مسؤولية خلفها وتقريبا دور 6 هفت أندام تدينا هفالك جنو هفالك ديجك الودرينا بس النابيان أكيد نزانو نظام نابيان شا السجارة بيجي ودريش دانيا وزباقرياني زانی ناوی حوالا جنرال مجلس دا غیر وسام ناوی بیستش حوالا زینم بودیم گم ببا حوال آخرین یعنی زانم که حوال آخرین برک میدم مگو چه نه که بزنم که آوش کل بدریه
معنا مشترك وتيم مجلس هذا سوتيم فنقنا مجلس هالشنقالة باجار بخوا أو سوتيم من فكا تنهق تقويه وقن جاي تزاني ما هم مشترك سوتي ذا شاندي در حقی مجلس حسنو نیدم جارا هر بری گوتم گو موقع وی صورت های بتنی بشینه موقع وی صورت های بتنیشان جارا دوی گوتم گو از چوبم لقای چی بکم از چوما آوه داریم موقع وی صورت های دیسان گوتم گو کیو کلوی دارینه مگوتم گو خودی دایا و حسن خلفا مقدم گو خالدا و خلفن و حسويا قدام گو حسو چه شغلی الوردات كم گو حسو سايقي وانا و مگو اندام مجلجي كم قدام گو ترمبيلت بباخويانا مقدم گو ترمبيلت بباخو گو صورتكي بي و يكي ترمبيلش مرا بشينا صورتكي بي و يكي ترمبيلشان دو رقم تلفوناوي پشتی ما موقع شاندی گفتم گفته باشه گومی صلاح یعنی گومی صلاح دنا شو ناوی شورش بو اوش کش علی ترکیه بو و احمد بویو و سلمى و تاگین رد بیت هرسی عرد بیت و اما بعد شغلی احمد گومی صلاح دناوی گو بلا صلاح بوی رد شغلی جدا صلاح نزیکا ما هکی جدا بوی رد شغلی بشورش را شورش مثلا موقعی جی خوش بعد شتیجی خوش بعد صلاح زیارت شاندن پشتی که تگا شورش دایب احمد را شغلی از و صلاح احمد هست پیگ را شغلین شورش را نشغلی هبیدی صلاح کنز بوم سایقه هواد زهرا ازدیاش او خوش دوله ابو مثلا دوله هذا الناس کرن از بوم سایقه و المسؤول او خوش مسئول پاره بو مگوت احمد مگوز بیم سایقه و آن گو سایقه کن گو سایقه زهرا گو زهرا خوشکا سلیم هذا الناس کرن مثلا احمد سلیم ناس کرن مگودیم گو گودم گو دقت کاری رقم هاش مرا بشیده و صورت دوی ما رقم و صورت جرشاندن گو چم مثلا شغلی و چیه و مسئولیتی های چیه مگودیم گو مسئولیت پاده به عمر صالح را گودم ما گوده باشه گو جیه که شده پیره گودیم موقعانش مرا شینی من موقعیت سنون جرشان پاده سنونه و صورت پاده مجرشان مگودیم گو آوا مثلا از بیجم زهرا مسئولیه اجتماعی که چه بون مثلا مگود احمد مگو اجتماع چه بون گفتم گو زن گو ناوی که تینتش مرا بیجا سر مسئولیت که تینه ویدره گو وانش مرا بیجن دیگه که اون ناصر کن مگودیم مگو هر افتین مثلا فارس حرب ویا و فقیر دجوار بو و فقیر حسو بو و ریحان بو و فرید بو ما اف ناس کردی که هر نویدره و عمر صالح بو ما اف گونده ام جهه الرابطه الشنغال وقتی نوبرت تخو شنغال تبت لو فاره بردی شارع الراس شباوان وقتی بريدري ريهام وفريدة أول بدري بون أود بلاي حوالي الجنان جهة حوالي الجنان ريهام وفريدة أول بدري ما برا باوان وجارك مديت هوا الزهراش كل بدري بون وزن نزعم ديما البدري يا أنا يا كديتر هي خلاص فتني أنا دقيقة كياك ما زوجت ترى شي مها صالح تزاني معلومات فيدري سادي جوارا هاتينا ونجان كيتي ده وكيت للشغل بجاو نجبا خو بشراج وكن خدينا شو ما فيدري وناس فيدري زكي فرد زعم كيتي ده جيرو ساكو جوارا هاتين والناس تكون نجبا خو تشتي ونزان ونجبا خو بنيسم ايزينا شو ما زكي فيدري ده طبعا شتا كامل كها مثلا تزاني كيتي ده برين هو بشترا هاتينا فكيدري مستشفى خانة سوريا على سنة موقعي مجلسات سنة مجرشان ما هنگه زاني هبا خويدا مسؤولية مجلسي بو مسؤول دا مجلس وموقعي مجلس مجرشان ما قلت هبا خويدا مسؤولية مجلسي هبا خويدا ازدي او خوي هشكي بو ما سورة جرى قردنو ما شاندل در حق جوینا سروق عشيرة شنغال جارك جوين ويل شهيد لك چه و بريكا چه به روجا که مگودته پشتی و از چوما و داریم موقع و صورت و شاندن
گۆدەم گۆ کیوکی هاتینە مگو ئەو قازم قۆرینە گو ئەف جبیناوانەش بەر چییە مگۆش بەر سێ هەشتا مگۆش بەر جۆنۆسایدا ئێزدیە مگۆش بەروێ چێگرینە مگۆ سعید ملحەموو مگۆ قاسم قۆری مگو ئەو چنە بەغدایە مگۆش بەروێگە چێگرینە سورەن مژێرەشان وی سەر شێخشەم و ئیشارە کردبوو دایرەکە ئەس سوهر دۆری دابوو گۆدەم گۆ ئەف چه شغڵی دیکە مگۆتێم گۆ ئەوژی سەرۆک عەشیرێ فەقیرایە مگۆ سەردەشتێ مالاوی موقع مالاوی بدەبن نزانیم مگۆتێم گۆلڤان دەردوورایە موقع ژیرەشان گۆتەم گۆ چه دەرم پێ لەلبالە مگۆتێم گۆ مەرزیەکە گۆتەم گۆ سوورەتێکی مەرزیاویش مەرە بشینم سوورەتێکی مەرزیاوی ژیرەشان گۆ ڕەقما تێلەفۆناویم ڕەقما تێلەفۆناویژی ژیرەشان گۆتەم گۆ چەکێ دەرێ مگۆتێم گۆ هەچی مشکلەکە هەبێ مگۆ چن باوی مگۆوێ مشکلی حلت کرد پشتینگە گوتم گۆ چوویە هەیەت العەشایر مگۆ ئەحمەد گۆ هاتیە بوویە مەسئولە سایەتی ئەزقان وەگوتە چوویە بوویە هەیەت العەشایر ئەحمەد گۆ بەلکی وت حاویل موقعی مالاوی سوورەت بردەوی دەمە تشتێک مەنگاریم پەیداکن پشتیکە وان بێتم مەسەکیشمان نەدیتی گوتەمە گۆ ئەحمەد گوتەمە گۆ بسەکنە مسەکنی لۆڤان هەوالا مەسەلەن گۆ بسەکنن گۆ بەس گوهێوەی لیبێ گۆ گەل بەربەرەت مەسەلەن چوون کە جاکەی وە دیتێن بردەویدە گۆ ونێ بیژنەمە گۆ بنێ کیژامێ گۆ وە دیت ونێ بیژن ما گۆ بلاغەم نینە ناوێ فەقیر حەسۆ دامە فەقیر حەسۆ جێ خۆ لێبەبەریە دەگرت ئالیە مجلسا گەلدە و ناوێ هادی دامە هادی ئێزیدی ڕاگەهاندنێت شغلی و ناوێ خەبات حەربۆ دامە یو خەبات حەربە خۆیش تلعەزێرە دیپلۆماسی بوو ناوێ پیرچە گۆدامە گۆدەمە گۆنێ سەروان شغل و سەر ناوێ وای عارف دامە عارف شنگالی ئەو خۆشکی ئێزدیە گۆ ئەڤە و ناوێ فەقیر شەمۆ ئەف ناودانەمە گۆنێ سەروان شغلن بەلێ گەلی ملەتێمەی هێژە ملەتێمەی قەدرگران وە دیتن ئیفادێ واندا چاوە دەست پێکردنە چاوە بوونە دژمنێ کۆکاخوا چاوە معلومات دانە تەماشەوانین هێژە پشتی کو هەموو کەس داینە پێشیاخوا ژوان کەسێک اختیارکردن و کەسێک شەهیدکن دانە پێشیاخوا ئەو کێ فەرماندارێک پێشەنگێک شۆڕەشگەرێک زاناک سەرکێشێکی جڤاکە ئێزدیە ئەو ژی هەفسەرۆکێ دەستەیە ڕێبەبەرێ شنگالێ مەروان بەدەر ئەنکو دشوار فەقیرە تەماشەوانین هێژە ئەمێ دبەشێ ددوادە چاوەکو فەرماندار یانجی پێشەنگ هەفسەرۆکێ دەستەیە ڕێبەبەرە شنگالێ مەروان بەدەر دکن هەدە دبەشێ ددوادە ئەمێ دبێشی ئاوێ بینەرێن مەگەلی ملەتێمەی هێژە ئەمن ها خاطر ژوە خوازن لێ چیرۆکەوان خلاص نابێ بەش بە بەش ئەمەش وەرەدیان دیارکردن هەر بەشێکی کوم ژوەرە پێشکەش بکن بتنە دیارکردن وێ سوجێکی وانی ئەساسی گرێداوی بەشی هەیە و ئەمێ ژوەرەدنە دیارکردن گەلی ملەتێمە هێڤیە مەبن هەتا بەشێت دوێ نها بخاترێەوە